Linjani Mthwakazi omuhle lina ondlela zimhlophe okhuluma lani namhlanje zimhla ka-25 Nhlolanja kumbe February 2022 Mqondisi Moyo uPresident weMthwakazi Republic Party. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngikhulumisane lani lonke kumagumbi amane omhlaba. Siyisizwe sikaMthwakazi esisadinga ukuthi sithole uzibuso waso ngemva kweminyaka 129 years singalaye lo uzibuse owasilahlekela ngo-1893. Namhlanje ngizakhuluma ngaphansi kwenhloko yendaba engizayiboleka eBhayibhelini ethi Rebuilding the Walls of Jerusalem. Kodwa ke mina ngizayitshintsha ngithi Rebuilding the Walls of Mthwakazi. Ungaya ebhukwini likaNehemiah uchapter 4 kuverse 16 nxa ngaphambanisa usiya phambili. iBhayibheli likhuluma ngokuvuselelwa kwemiduli yaseJerusalema, lapho iBhayibheli elisitshela khona ukuthi uNehemiah wabaqoqa abantu ukuthi bavuselele imiduli yaseJerusalema eyayisidilikile. Ungayibala lindaba lithi iBhayibheli, all people had a mind to work. Bonke abantu babelengqondo yinye yokusebenza ukuthi limduli iyakhiwe. Kodwa ke ngaleso sikhathi baba khona oTobiya labo Sanballat ababukela uNehemiah labantu bakubo beyivuselela imiduli yaseJerusalema, babamba amaqolo babahleka bathi lokulikhanka kungahamba phezulu kulumduli uzodilika. Kodwa akuzange kuba luzisa ithemba uNehemiah labantu bakubo, kwabanika amandla bayivuselela imiduli yaseJerusalema yavuka yaqina. Indaba ngikhetha ukukhuluma namhlanje ngibheke uNehemiah lemiduli yaseJerusalema. Ngikhetha ukukhuluma ngalindaba ngoba siphezu kwedaba lwethu lokukhulula uMthwakazi, sibisa independence kaMthwakazi. Kukhona ngisho labakithi abamileyo bebamba amaqolo bethi lento esiyenzayo nje liphupho elingasoze lifezeke. Akulanto esingayenza mhlawumbe ngoba linto yehlula ubaba uJoshua Nkomo. Abanye bazi bethi ukuthi wayelezipha lezikhali ezimangalisayo. But ngiyahluka ke kwabantu abatsho njalo, ngithi mina ubaba uJoshua Nkomo ngayimehlulanga lindaba. Instead ubaba uJoshua Nkomo wehlulwa yikulwela iZimbabwe. Leyo ayesithi uyayifuna, ayecabanga ukuthi uzayibusa. Yiyamehlulayo ukuthi ayibuse. Akula lapho ubaba uJoshua Nkomo akakhuluma khona ngomthwakazi kumbe wakhuluma ngokulwela amaNdebele. So ke yikho ngisithi hayi thina kasikehluleki futhi asikholelwa ukuthi abantu bangasimeasure basiqathanise lo baba uJoshua Nkomo, ngoba into esizilwelayo zimbili. Ubaba uNkomo wayelwela iZimbabwe, thina silwela independence yakoMthwakazi. Esicabanga ukuthi kube ngaleso sikhathi wayekunanzelela ukuthi la mazwe mabili ngabe asizange sangena enkingeni esasithola sesikiyo singumthwakazi. Ngizaletha ke izibonelo ezingenza ngikhulume ngendlela yokuthi nginanzelela ukuthi abantu bakithi abalalwazi, ngoba la ngaleso sikhathi lanxa babelandela ubaba uJoshua Nkomo, kimi ubaba uJoshua Nkomo ebantwini bakithi waba yicult kumbe waba yinkolo
okwedlula ukuthi ngimthathe njenge-political leader yikuzathola ukuthi namhlanje abantu bayehluleka ukucabanga beyond ubaba uJoshua Nkomo ngoba bathi bona lokhu kwehlula uNkomo or uNkomo wachiyethe senze lokhu uNkomo wachiya ukuthi singenzi lokho so konke lokhana impilo yabo ayidluli ngale kukababa uJoshua Nkomo kodwa ke ngiyakhangela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nguye ilida yokuqala mhlawumbe ngemva kwenkosi loBhengula eyalahla iagenda yokudefenda amandebele yakhetha ukudefenda iagenda yabantu bezizweni sinanzelela ukuthi ku1893 invasion amakhiwa ezosinvada kuliwe eGadathe amakhiwa abuye hamba lamashona angu652 esithina ngama batsmen ezoncedisa amakhiwa okulwisana lamandebele ngezindlela kuyasibonisa ukuthi amakhiwa amandebele lamashona kakaze alwe ebambene ekhuluma ngesizwana ebambene izandla kodwa bahlala bengabantu abalwa omunye elaphana omunye elaphana so ke size siyefika la ngo1923 lapho sibanjaniswa ngamakhiwa singavumelananga thina labantu bempumalanga konke lokhu kuyasibonisa ukuthi kulento eyasala ingalungiswanga ngemva kokuchabalala lokuchitheka kombuso wenkosi loBhengula ngikhangela ukuthi iMatabeleland kusukisela lapho konakala khona ngo1893 sesiya ku1923 kuzofika lapho esikhona namhlanje ama-arrangements wonke asethe abakhona akayincedi iMatabeleland ngama-arrangement esingathi ngesilungu a-piecemeal awakho permanent in terms of ukuthi a-address i-problem esi-affectayo siyakhangela suke ku1923 siye ku1979 Lancaster Agreement lawo le agreement ayizange wanceda amandebele kwaba yi-agreement nje eyenzakala esingathina kwaba yi-ceasefire agreement eyokumisa impi kodwa layo ayilanto enkulu eyasala iphathela amandebele ngizafisa ukukhuluma kabanzi nge-offer abelungu abazama ukuyenza prior to the 1979 signing of Lancaster Agreement whereby in more than 3 occasions or so ubaba uJoshua Nkomo babe ofile ukuthi bamnike ilizwe la leMatabeleland linjalo iMashonaland beyibisele wala wathena ufuna iZimbabwe injalo senge ngaba lethuba lokuhlala phansi labanye babobaba ababecelwe ngubaba uJoshua Nkomo ukuthi bambhalele ugwalo kumbe ngithi iphepha ayezalipresenta nxa wayezaba lezinkulumo loMargaret Thatcher prior to the 1979 Lancaster Agreement phakathi kwalezi nkulumo kumbe kulama points ayebhalwe ngalawo baba babebhale ukuthi bacela ukuthi iMatabeleland ipiselwe ubuzwe bayo owathathela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo esiyahlangana lo Margaret Thatcher uMargaret Thatcher esemtshelile ukuthi Nkomo ngilale i-document with me ekhuluma ngokuthi lifuna ukuphuma lizimele laphana silibisele iMatabeleland njengoba injalo uNkomo uyamphendula uMargaret Thatcher uthi this is a tribal document tear it apart angifunda kuyibona ngezindlela kwasokuchitha ke inkulumo zokuthi iMatabeleland ithole uzibuse wayo siyakhumbula uSelord Carrington kuzigaba ezinenge ezedlulileyo amakhiwa emthuma ukuthi ikayikhumbuza uNkomo ukuthi ilizwe balithole linjani uNkomo esale sithi hayi we are the sons and daughters of the soil give us this land in one we'll see it on our own when we get back home kuyehlula ukuthi uNkomo ayinanzelela indaba yokuqhakatheka ukuthi amakhiwa ayesenanzelela ukuthi iMatabeleland kumele bayibisele injengoba injengalokhu abayithola ikho khona ngiyakhumbula futhi
ubaba uJoshua Nkomo sebalekile waya khona leNjandi ehoteleni afika ahlala kiyo uLord Carrington kwamthatha 2 weeks ukuthi amvakatshela embona. Uthe lanxa emvakatshela after 2 weeks uyafika uyambuza uthi Mr Nkomo, why are you here? uNkomo uyamphendula uthi Robert Mugabe ufuna ukumbulala. uCarrington uyambuza uthi asizange sikunike iwarning na ngoRobert Mugabe ngesikhathi sikutshela wena wathi he is your brother. Ubale kanjani usubalekela umfowenu usosiza lapha ngoba thina sasibonile ukuthi alisoze liphilele indawonye. Kulabantu ke abathi bona hayi i-unit accord ka-87 yasinceda sibili ukuthi ubaba uNkomo ayisayine ngoba wayesevikela imphefumulo yabantu abaningi abasebebulewe ngombhuqazo. Kodwa mina ngiyaphikisa ngiyala ngithi okokuqala uma ubaba uNkomo wayenanzelele ukuthi amaNdebele kumele ame wodwa elilizwe ngabe igukurahundi ayisishaya ngoba okokuqala sasisabe sesithole inkululeko yethu sisodwa singamaNdebele. Okwesibili liyakhumbula ukuthi sesikuveze kanengi ukuthi igukurahundi yaplanwa as early as 1980 iZimbabwe ithatha izibuse. Lizakhumbula ukuthi 12 September 1981 the current president uEmmerson Mnangagwa nguye wabhadala ibill ye $12,983 by then equivalent to imali yase Britain ebhadalela ama-instructors ase-North Korea 106 ayezobuya ezotrainer ama-50 brigades ababezobulala abantu bakithi ngegukurahundi. Ama-dissident lawo kuthiwa khona ayengabonakali ayengakaveli, but ngoba nje izanu yayivele isihlale phansi yaphuma leqhinga lelo kwakumele kufezakale. Liyayikhumbula impi yasentumbane ka-82 ubaba uJoshua Nkomo ekhuza izipra igwayi sihlomile. Liyakhumbula futhi ukuthi uNkomo maye bakhuza okwalandelayo uthatha uChiwengwa ngemva ukuthi izanu loMgabe sebekhulumile ukuthi ayisokumele kudisarmwe izandla lezipra. Ubaba uNkomo uyathatha uChiwenga mhla ka-29 December 1982 wakubhala futhi lasencwadini yakhe uthi yena wacelwa nguBrigadier Chinenge ukuthi assiste ukuthi to demobilize more than 5,000 former ZIPRA combatants at Kwaye River Mine Assembly Point. And uthi ngomlomo wakhe ubaba uNkomo willingly wahamba 150 miles to help ehamba loDominic Chinenge yena lo uvice president welizwe leZimbabwe kathesi abanye beneselimazi ngokuthi Constantine Chiwengwa. Nguye owahamba lo baba uJoshua Nkomo besiya disarma izipra kugwayi. Ungaxoxa lamazipra baza kutshela ukuthi bambuza uNkomo ukuthi ngubani lo susiphathela yona wothi siqede ngayo. uNkomo wabakhuza. Umbuzo omkhulu uthi ayesengaphi amazipra commander okwenza uNkomo waze wahamba laye uChinenge yena lo nguChiwengwa uthi uNkomo siya disarma kumbe siya demobilize ibutho lakhe ayelitraine kanzima kangaka encediswa ngamazwe njengabo Russia, Cuba, Algeria, Zambia lamanye amazwe abancedisayo. uChiwenga wahamba lesiyabona ngempela ukuthi uNkomo ubatshelile amazipro ukuthi bademobilize okwenzela ukuthi nxa igukurahundi yayizalandela ngomnyaka olandelayo njengoba ngishilo ukuthi kwakumhla ka-29 December 1982 igukurahundi yangena mhla ka-20 January 1983. Kuyasibonisa ukuthi
kwasokusele ngathi amalanga angafika o22 ukuthi gukurahundi iqale. So kwakumele ukuthi nxa beyiqala benanzelela ukuthi ngempela akula ngitsho lo mzipra oyedwa osele ephethe isikhali okwenzela ukuthi bachaye bazibhuqele nje bengela umuntu ozabavukela. Lizakhumbula ukuthi yena lo uChinenge uConstantine Chiwengwa wayesebenze vele ku1 brigade khonapha kobulawayo. Ngezindlela igukurahundi yonke yayifikele ezandeni zakhe. So ke ngibonisa ukuthi mina konke lokhu kube ubaba uJoshua Nkomo wayekunanzelele. Akulandlela igukurahundi yayizabulala ngayo abantu bakithi. Ayikhona lokho kuphela kwabangela lokuthi uLookout Masuku lo baba uDumiso Dabengwa ama-commanders eZipra babotshwe on trumped up charges ze-treason ababengayenzanga, ngoba kusenzela ukuthi nxa igukurahundi ziqala ukubulala abantu kungabi lo commander owayezatshela abantu ukuthi akuvuke kube lo mvukela. So into yabo bayenza ngendlela yokuthi babevele beyiplanile ngendlela emangalisayo. Ungayibala futhi incwadi kababa uJoshua Nkomo ebhalela uMgabe mhla ka7 June 1983 ecashile khona leLondon. Uthi yena i50 brigade yabulala abantu abangu3 to 5,000 nge6 weeks. So kulabo abakwanisa ukucalculator bangasincedisa basibonisa ukuthi nxa igukurahundi yabulala between 3 to 5,000 people within 6 weeks kusiya phela 5 years bangaka abantu ababefile, ngoba laba abantu esikhuluma ngaba bedlula 5,000 which is a confirmed number babevele bethenela ukubulala amandebele. Asikhulumi ngama-CIO lamanye ama-departments kahulumende ayesebenza ecashile ogoqela ibrigade kumbe imilishiya ye-ZANU-PF, bonke la abantu babebulala amandebele. So ke nxa sisiyafika kuyo i-1987 Unity Accord abantu abaziqhenya ngayo bethi ubaba uJoshua Nkomo wanceda ngoba abantu basebephelile. Mina ngiyayala lokho ngithi mina kube ubaba uJoshua Nkomo ngazange abe ku-denial, wananzelela ukuthi abantu laba akusebenzeki labo kabathembakalanga. Ngabe igukurahundi ayizange isibulale ngoba okokuqala njalo ukuthi kwakumele sithole independence yethu singazange siye ekhethweni luka-1980. Kwakumele sikwanise ukuzivikela lathi ngezipra even ngesikhathi sentumbane, kodwa konke lokho akwenzakalanga. So ke kwasitshengisa ukuthi kwasithola konke lokho sesingabantu nje abasesedandalazini abangaselanto yokuzivikela. Ngiyadlula ke lapho ngikhulume ngendaba yayo ngisekhona apha endabeni ye-1987 Unity Accord. Ngiyangizibuza ukuthi mina abantu bakhuluma ngayo Unity Accord le kungani into emangalisayo. I've read it for so many times trying to understand ukuthi kanti vele what was in it ukuze sithi thina abantu beziqhenye ngayo, ngoba ngihlala ngithi nxa sikhuluma labanye abantu sithi thina no le yaba yi-surrender arrangement or marriage of convenience, ngoba ungayibala i-Unity Accord from point 1 ithi yona that ZANU-PF and PF-ZAPU have irrevocably committed themselves to unite under one political party. Number 2, that the unity of two political parties shall be achieved under the name Zimbabwe African National Union Patriotic Front, that is ZANU-PF. 3, that President Mugabe shall be first secretary and president of ZANU-PF. 4, that ZANU-PF shall have 2 second secretaries and vice presidents who shall be appointed by the first secretary and the president of ZANU-PF. That ZANU-PF shall seek to establish a socialist society in Zimbabwe on the guidance of Marxist-Leninist principles. 6, that ZANU-PF shall seek to establish one-party state in Zimbabwe. 7, that leadership of ZANU-PF shall abide by leadership code. 8, that existing structures of ZANU-PF and PF-ZAPU shall be merged in accordance with the letter and the spirit of this agreement.
8. That both parties shall in the interim take immediate vigorous steps to eliminate and end insecurity and violence prevalent in Matabeleland. 9. That ZANU-PF and PF-ZAF shall convene their respective Congress to give effect to this agreement within the shortest possible time. 10. That in the interim, Comrade Robert Gabriel Mugabe is vested with full powers to prepare for the implementation of this agreement and to act in the name and authority of ZANU-PF. Ngayikhangela mina le document inhlala ngisithi kimi i-document enqunu ngoba akulanto eyikhulumayo abantu babehlala bekhuluma into engekho la ku-document uzwe bethi kwavunyelwana ukuthi makuphuma uMgabe uNkomo will be the next president from isiZaphu side njalo lokuthi unational chairman we-ZANU-PF uzavela kuZaphu okuyizinto ezazingabhalwanga abanye bazi batsho lokuthi kwakubhaliwe kwakhodi ukuthi uambassador wakwele South Africa uzahlala evela eqenjini leZaphu kumbe from the Zipra side. Konke lokhu mangukhangele ngiyangizibuza ukuthi kambe sure abantu for the past years from 1987 kuzofika namhlanje singathi thina i-35 years bekhuluma ngayo unit accord leyi bayazi na ukuthi iquketheni le document ipattern ongabenza beziqhenye ngakho ngoba le document ayilanto eyikhuluma ngabantu beMatabeleland ayilanto yokukhuluma ngombhuqazwe nje ayilanto eyikhulumayo ngokusiza abantu. Instead sitshela ngokuthi okumqoke ngubonayo ukuthi bavumelana ukuthi kuzoba le one party state eZimbabwe which was going to be ZANU-PF. So ke konke lokhu singawukhangela is another arrangement after eka 1979 eka 1923 eka 87 eyenziwayo kungela benefit yamaNdebele. Sengike ngahlala phansi labadala abacelwa ngubaba uJoshua Nkomo ukuthi babhale le agreement i-document eyayiza discusswa nguMgabe loNkomo besiya kuma talks ka-87. Ulusizi bantu bakithi ukuthi angisoze ngesabe lokuqamba amagama abanye abantu ngoba we are in this mess today because of abanye abantu bakithi. I-committee le yayilabantu abangu-5 abanye sebadlule emhlabeni mhlawumbe abanye kumbe ngithi omunye uyaphila. Owayengu-secretary wali committee nguJohn Nkomo okuyi-agreement kumbe amaphepha ababe wabhalela beStecrester Churchill hotel e4 Winds laphana. Bakubhala futhi ukuthi nxa uNkomo ezokuya discussa lo Mugabe about this agreement kuzamela ukuthi indaba yokuthi kukhulunywe ngokuthi Matabeleland le Mashonaland kumbe le Zimbabwe zehlukane akube khona ku-agenda bakufaka ababe kubhalile la ngaphandle kokuthi akusakhulunywa ngakho khona le Harare uNkomo wakuchaya indiva. Okungizisa ubuhlungu futhi emfisa abantu bakithi babekwazi ukuthi uNkomo wathe siyafika khona le kuma talks eHarare uRobert Mugabe wamtshela ukuthi Nkomo into zonke ufuna ukuzokhuluma ngazo lapha ngiyazazi okune ungazihluphi ngakho. uNkomo labanye bakhe bamangala ukuthi uzazi kanjani. Babengakwazi ukuthi uJohn Nkomo njengoba wayenguyi-secretary we-committee leyo of 5 ababebhala lolu gwalo wayethi the very same time mayenika uNkomo i-report yokuthi bahlangane babhalane bavumelanani uJohn Nkomo at the same time the same report yayilalifikile kuMgabe eHarare ngoba ungomunye umuntu owadlala indima enkulu yokuthengisa iZaphu kuZANU-PF uJohn Nkomo. Lokho kumele abantu bakithi sibekwazi ngoba asikwazi ukulungisa into ehlupha amaNdebele singakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi ubani wamosha ngaphi ubani wamosha ngaphi. Konke lokhu kumele kuvele. Abanye bendizananzelela ukuthi kuminyaka emibili edlulileyo 2020 sike sa-attenda i-workshop ekade iqoqwela ibheshulu kaZulu eyayipresentwa khona ngobaba ababili asebedlule emhlabeni uformer magistrate ubaba uJohnson Mkandla
lo baba osanda ukubhubha futhi laye uma enziwe umabusa besitsho ukuthi belecture ngonjini Ntutha bekhuluma la ngokufa kwakhe bakubeka sobala in front of everyone and in front of ama-journalists ukuthi unjini Ntutha wakutsho emhlanganweni ababelawo labo Joshua Nkomo ukuthi Joshua Nkomo nxa ufuna ukuthi izaphi iphumelele it was after independence ku next meeting ungabuyi lo mthengisi wakho lo John Landa Nkomo liyakwazi okwenzakalayo okwalandelayo ukuthi yena unjini Ntutha ku next meeting yangikhona kazange abe khona ngamaqiniso mhlawumbe abantu bakithi abangafuni ukuwezwa kodwa liqiniso angasoze asincede ukuthi siwambambathe uma sifuna ukulungisa iMatabeleland ngoba kulabantu abaningi kakhulu abakholelwe ukuthi ngenxa yokuthi Joshua Nkomo wenza lokhu wakhuluma lokhu wangenisa abantu kuzana uPF wathi Zimbabwe i1 kumele silandele lokho yikuzathola namhlanje silaba abantu abamislead abantu ngento engasoqiniso bekhuluma ngezaphu bekhuluma ngalokhu lalokho okungasoze kusebenze igukurahundi yayingalani lezaphu yayingalani lezipha yayilani lokubulala amandebele ilizwe lamandebele ikuzabona ukuthi yaqalisela eMnyathi River ekhwekhwe khona ngalo kule border ethe siyifunayo abantu kumele bebekwazi ukuthi izaphu was all over Zimbabwe it had structures all over Zimbabwe uNkomo uyazikhulumela uthi 90% of Zaphu leadership was made up of Shona speaking people kubi gukurahundi yayidinga izaphu kubo Msika umnoda wafa labo bonke umtiniri ababe kuzipra labo Dabengwa ngabe labo umtiniri Ambrose babotshwa bacharged ngetreason kodwa akuzange kubehlele konke lokho ngoba babe ngasoma Ndebele kwehlela amandebele so ke sifisa ukuthi konke lokho abantu bakithi bekunanzelele ngiyadlula ngikhulume ngokubunjwa kweMDC ngo1999 kumele ikhokhelwe ngubaba uGibson Sibanda kuyakhulunywa ukuthi hayi amashona ngeke avotele iNdebele uyehla ukhokhela uThwangirayi siyakwazi okwenzakalayo ngidlule ngiyokhuluma ngeGNU Government of National Unity 2008 eyafacilitathwa nguThabo Mbeki ngizakhumbula ukuthi uagreement lay kwakhokhela uMorgan Tsvangirai emeli MDC lo Robert Mugabe emeli ZANU-PF uTsvangirai nguprime minister uMugabe ngupresident Arthur Mtambara emeli faction yeMDC engudeputy prime minister uArthur Mtambara wangena ukuba ngudeputy prime minister ngamavote atholakala eMatabeleland engathi mina ama-seat mhlawumbe ayengafika 10 ayethethwe eMatabeleland yena wabuya wazongena nje kulesi sikhundla engasisebenzelanga kwathi ngemva kwalokho bayenza icongress yabo eMDC bamfaka uprofessor Welshman Ncube ukuthi ka take over uMtambara evumelana noRobert Mugabe loTsvangirai bavimba ukuthi uprofessor Ncube engangene beyideputy prime minister waze wafaka indaba ecourt uMtambara indaba leyi ayizange yangena kwaze kwafika ama-elections ka-2013 okwathi ngemva kwawo uMtambara wahamba wayikhipha ecourt ngoba yayisiqede umsebenzi wayo ukuthi uWelshman engafi wasondela abe yiprincipal ngihlala mbuza abantu ke ukuthi mina kuyini okwakulungiswa nguMtambara Robert Mugabe loTsvangirai ngobuthathu babo bengamashona okwakungavunyelwa ukuthi uprofessor Ncube abe yingxenye yabo elindebele kuyakhanya ukuthi babelungisa into eMashonaland eyamaZimbabweans eyayingadingi indebele phakathi ngibuyele ngo2008 ofananayo i8% eyakhosta uRobert Mugabe loTsvangirai ukuthi bengabusi outrightly yathathwa iproject eyayilidwa nguSimba Makoni lo baba uDabengwa abanye lisayikhumbula imabambo kusile project i8% yakhona amavota khona avele eMatabeleland ngiyakhumbula before elections ka2008 uDumiso Dabengwa ebuya eWhite City ehamba lo Simba Makoni address abantu ethi ngiliphathele uMandla Nyathi akusenguye Simba Makoni uMandla Nyathi esitsho ukuthi utranslate ibizo lesibongo sikaMakoni
esikhipha esishoneni wasifaka esindebeleni. uDabengwa ngaleso sikhathi wenelisa ukuqoqa izimota zokucampaigner ezazifika 25 eSouth Africa le mali yokucampaigner. Kuthe ngemva kokhetho uMakoni wabaleka le moto ezingu-24 ama-single cab wachiyela uDumiso Dabengwa imoto eyi-1. Ngokufana nayo wayesethuma abafana bakhe eHarare from eHarare ukuthi baye eSouth Africa bayolanda imali engange-300,000 rands eyayibekiwe khona ngale isoswe nguDumiso Dabengwa. Abe South Africa basebemthinta ke uDabengwa ukuthi bambuze ukuthi kambe kungabe kunguyothumela ababantu. Wala wathi ayisuye njalo bengayinikwa le imali oMakoni. Yindlela le mali eyaphepha ngayo ukuthi ingathathwa kodwa izimoto ezingu-24 zahamba lo Simba Makoni zidingwe nguDabengwa. uSimba Makoni wazenza zaba ngezakhe. Ngiyadlula lapho ngikhulume ke ngekhu ka2017 lapho esabona khona kuma talks ekhu kukhutshwa uRobert Mugabe. Kambe khona lake layibona ngaphi ikhu enegotiathwayo lapho esabona khona uConstantine Chiwenga yena uChinenge lo negotiate emele military lo Father Fidelis Mkonori oweRoma owayengumngane omkhulu kaRobert Mugabe. La Robert Mugabe lo spokesperson kaMugabe uGeorge Charamba spokesperson kaMnangagwa kaThesi benegotiate bengu4 bengamashona ukuthi uMugabe uzaphuma njani. Ngababuza futhi abantu ukuthi yini enegotiator ila amashona bengu4 kungela ndebele phakathi nxa iZimbabwe ingeyabantu bonke behlangene amandebele lamashona indaba singaboni umuntu oyi1 owesindebeleni. Mangisithi wesindebeleni angitsho ukukhuluma njengami, ngithi ongaba liTonga, ongaba liKhalanga, ongaba liSuthu, ongaba liVenda, ongaba liNambia, ongaba liXhosa, as long as evele Matabeleland. Indaba kuma talks ona lawa ekhu singazange sibe la ngitsho umuntu oyedwa owaparticipate kuma talks la kodwa sabona amashona angu4 participate. Sithethi nabanye si-analyze lindaba sabona ukuthi hayi bebevumelana ukuthi singakhohlwa ukuthi singayenza iphutha kulodaba lwegukurahundi lwamandebele. Kumele baashiwe uMugabe ukuthi nxa ezaphuma bazamprotecta bengambophi. La kanje zaqhubeka lezi nkulumo abakithi kuphela sababona bebanjiswa udaka bebanjiswa idoti. Siyazi ukuthi uJustice Luke Malaba nguye wagcoba uEmmerson Mnangagwa kwathi oSimon Khaya Moyo yibo ababekhulunyiswa njengospokesperson wezanu ukuthi athi ukuthi sohamba njani. Bonko SB Moyo yibo abasebekhuluma eZTV laphana ngoba eZTV eZBC kwakungasavunyelwa ukuthi ukhuluma omunye umuntu wayengasosotsha. Labo oBet Mpofu yibo abaphakamisa ku-Central Committee ukuthi uMugabe usehamba. So ke amandebele irole yabo ayizange ibe lapho kwakuphekwa khona yaba lapho nje kwasoku kumele kungcole khona abantu kube yibo kuthiwa ubani uthe but lapho ade kuphekwa khona indaba bengekho. Ngizananzelela futhi ukuthi ngaleso sikhathi uMugabe siyakhitshwa uMnangagwa wayevele esecotshiwe kusitsho ukuthi umuntu owakusela ukuthi kwakumele ukuthi ngabe nguyophethe umphelekezela uReport Mphoko kodwa la bamgijimisa ngoba kuvele kuhleliwe ukuthi indebela kumelanga liphathe eZimbabwe. So ke bamgijimisa la wabaleka. Uthe mase beqedile ukulungisa into zabo uMnangagwa sebusa uMphoko kwathiwa ayikabuye indaba yakhe izokhangelwa ngelinye icele. Konke lokhu nguveza abantu bakithi ngokuthi sibonisane ukuthi udaba lwethu lude njalo luvela kachana. Kulabo abatshona bezikhohlisa nsuku zonke bethi hayi singabantu wanda abantu beMpumalanga. Ake lilanzele ama events wonke esadlula kiwo ukuthi abantu laba bahlezi besebenzisa. Lizakhumbula ukuthi lanxa uMorgan Tsvangirai esesiya kufa kumele ukuthatha uThokozani Khuphe wameka sure ukuthi uchiya efaka ama vice president amathathu. Bebehlala besithi ZANU-PF ile cabinet enkulu uhulumende labantu abaningi. Kodwa uTsvangirai engakabusi kuzofika namhlanje ivinda ngaso utheke over uchamisa simbone siba labo vice president abathathu
ababili bengabesishoneni oyedwa elindebele ngenxa yokuthi kwasokumele kuvinjwe umakhuphu ukuthi angangeni. Konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi indebele akumelanga likhokhele inhlanganiso national eZimbabwe ezabi lamashona. Indebele kumele ihlale lingu-deputy. Sikubonile ke esefile uTsvangirai umchamisa la ehluthuna ubukhokheli kumakhuphe ngoba vele bakujayele ukuthatha ngodlame. Konke lokhu bantu bakithi sithi sibonisane ukuthi indaba emqoka engasikhulula njengomthwakazi ukuthi sizimele sodwa. Yikho ngingesabi namhlanje ukukhuluma ngibale wonke ama-events ezinto esidlule kizo kuzofika namhlanje kusukisela khona lemuva sihlanganiswa 1923 kumbe ngithi sinqotshwa ngo-1893 kuzoba ngeloba uJoshua Nkomo betake over labo besiya ku-liberation struggle. Konke lokhu kuyatshengisa ukuthi indaba yethu yasiphunyuka ngesikhathi ubaba uJoshua Nkomo etake over ngoba like ngike ngatsho ekuqaleni ukuthi nguyilida yokuqala from Matabeleland ukufuna ukusebenza ebambene lamashona. Sicina ulobhengule emuva le kazange asebenze lapho. And kuyasibonisa ukuthi abantu abanengi ama-leaders amanye abuye ngapha ngemva kwababa uJoshua Nkomo abayizwisisi imbali yelizwe leli eleZimbabwe neleMatabeleland ngoba ngenxa yokuthi uJoshua Nkomo wayechila ukuthi akusetshenzwe la amashona seyebone ngani yindlela esizimezha ngayo ezasisenkululekweni. Kodwa-ke mina ngithi hayi, konke lokhu lingakwenza lina abanye lifunayo kodwa kufana lokuthela amanzi emhlane wedada akusoze kusincede lutho singamandebele. Yikho libona ukuthi siqhubeka sihlukumezeka sihlukunyezwa sibotshwa amalanga wonke ngoba amandebele asisobantu kuleli lizwe. Kungakho-ke namhlanje ngikhetha ukuthi ngiphawule ngibonise ngalapho esivela khona, ngibonise ngalapho esiya khona. Ngithi mina silembali, silelegesi ngomzilikazi, silelegesi ngomambo, silelegesi ngolobhengula, silelegesi ngezipra lezapho, but asilalegesi ngegeneration yethu thina laba esiphila kathesi. Kuyini esiza kuchiyela lawo ama-generations azabuya ngemva kwabo? Abantu bempumalanga uRobert Mugabe ubachiyele abesishoneni ilifa labo. O-Emerson Mnangagwa bazabachiyela abesishoneni ilifa labo. O-Nelson Chamisa bazabachiyela abesishoneni ilifa labo. Thina njengamandebele kuyini esizokuchiyela abakamthwakazi njengelifa labo? Yikho ngisithi mahlabezulu namhlanje ngikhetha ukuthi ngidalule lindaba. Angilandaba abanye benu bazokhuluma kubi, abanye benu bazonthuka ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi baphilela ukudefend ukuthi izaphu yenzani, izipra yenzani, uJoshua Nkomo wathini. Kodwa-ke mina sengadlula ukuphilela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wathini. Mina engikukhangeleleyo kathesi ukuthi kulabantu abedlula 40,000 ababulawa ngegukurahundi kungamelanga bafe ngoba i-leadership ngaleso sikhathi yehluleka uku-understanda umumo wawukhona ku-ground. Kwadaleka ukuthi abantu bakithi bafe kungamelanga bafe. Kulabantu abazozalwa ngemva kwethu okumele siba-defende, siba-protect. Kanti-ke thina for the past 129 years kuhlangene lamakhiwo esicolonizer le 42 years sesicolonizwe ngamashona. Abantu eMatabeleland abakakuthola ukuthula, abakakuthola ukuphumula. Kuthi ukuthi ngezindlela singabantu abahlala besesizini, singabantu abahlala bengekho ukuthuleni ngoba asila sikhathi lapho esike sathi hayi impilo impiliwe kwaphunyulwa kathesi siziphilela nje sikhohliwe. Kungakho-ke ngikhuthaza kakhulu igeneration yethu yamanje ngoba yiyo ngelalwazi babazitshela ukuthi hayi sesihlangene kakhulu akusamelanga ukuthi sikhulume ngemhlobo, sesikhuluma ngetribalism. Kodwa ngiyatshela futhi abantu ukuthi kanti ngesikhathi samakhiwa indaba kwakulula ukuthi abadala bethu babesithi amakhiwa ayasincindezela. Ngesikhathi sethu kathesi mathina sithi amashona ayasincindezela. So kuthiwa sikhuluma ubandlululo. Ngubani ubandlulula okwedlula omunye? Lo okhuluma ngokuthi ishona liya ngibandlulula, la lo olishona obulala amandebele awathathele even economic emancipation aba-marginalize abenze nje bangabantu abangabi lolutho ezweni lokuzalwa labokhokho babo. Ama-resources ethu akho ezandleni zethu.
asiwa control acontrolwa yiba wempumalanga kodwa umnotho wonke ophethe ilizwe leZimbabwe ngathi 60% of it uvela kwelakithi kwelikamthwakazi kodwa thina njengabanikazi balo asiwutholi lo mnotho sesiziceli sesiziphepheli elizweni labokhokho bethu ngakho bantu bakithi ngiyalikhuthaza ukuthi isikhathi sesifikile ngiyazi ukuthi mina abantu abazakhulula abantu abazokhulula umthwakazi balutshwane kakhulu compared to kulabo abangakholelwa kulokho esikukhulumayo ngoba lasempini kwahamba abalutshwane irevolution ngayiphathwa ngabantu abaningi iphathwa ngabantu abalutshwane kungakho bantu bakithi ngiyakhuthaza ngithe ngilinike lo mlando namhlanje ukuthi yikho lizathola ukuthi ubaba uJoshua Nkomo ungcwatshwe eHarare kodwa nguye wamngcwabe eHarare uRobert Mugabe uthe seza kufa wachiyetshela imuli yakhe ukuthi yena akafuni ukungcwatshwa eHarare eRoseka ngoba bazamcuya bethatha amathambo akhe lenyama zakhe bazisebenzise kuyasicacela ukuthi bona uRobert Mugabe ukuthi uthi bona uJoshua Nkomo labanye ababafake eRoseka bangcwaba laphana babacuya babenza omatholwane babo kumbe ngithi into zabo zokusetshenziswa konke lokhu kuyasibonisa ukuthi kwaba yikwehlulwa ngoba ngesintu indoda ngendoda ingcwatshwa esibayeni sayo kumbe ingcwatshwa emzini wayo kodwa bethu oJoshua Nkomo bengakuthandanga ukuyangcwatshwa eHarare namhlanje bangcwatshwe khonale uRobert Mugabe wala wazilwela even sefile namhlanje lanxa besithi bona bafuna ukugebha amathambo akhe kuzima akulula so ke ngithi ndivule amehlo bantu bakithi ndivule ingqondo ukuthi istruggle sethu sibigger than ukuthi abantu besitshela ngokuthi uJoshua Nkomo wathini ngoba maningi amaphutha enziwa ngubaba uJoshua Nkomo kumele ukuthi ngabe engawenzanga la maphutha ngabe inkululeko kaMthwakazi yabuya kudala ngabe inkululeko kaMthwakazi yaqalela eZimbabwe ngoba layo izipra yaqala ukuliberate kakhulu iMatabeleland more than ukuyaliberate iMashonaland ikhumbula ukuyakhululwa kwabo West ukuyachaya kwabo oil tank eHarare konke lokhu kwenziwa izipra so bantu bakithi ngithi sivulane amehlo sivulane ingqondo sibonisana ukuthi umzabalazo wethu mkhulu njalo udinga abantu abazazwisisa ukuthi kade vele silwa la iphi system silwa lobani sikhathele ngama fly by night politicians sikhathele ngama career politicians ama stomach politicians abalambileyo ababona ukuthi ukuba ngodeputy babantu basempumalanga yikho kuba ku politics kodwa bengadefendi abantu bakibo izizalwane zakibo isikhathi sona lesi bantu bakithi asiphakameni silwele inkululeko kaMthwakazi ngoba yiyo kuphela ipermanent solution esingazinceda ngayo ukuthi sizikhiphe kulobu bunzima esabungeniswa kibo okokuqala ngamakhiwa ngo1923 singavumanga kanti okwesibili iBritain ngo1979 kusiya ku8 benikizana uPF lamashona umbuso kwalandela ngabo 87 so sayinwa eUnity Accord engazange sincede ngalutho ngiyabonga